Whafteitele le tua lo mātou te mau le langi. Mātou te vi ia lo swafa ele nei fo ia fiafi. Mātou te watule nganga o le vi inga o le whaftai o le whamanu ia te oe whafo ia tu lava ia te oe le vi inga. Awa oe te tau iai maono mea le vi inga le tua. Na oe lava o le tua te tau na ifo iai tangata uma. E tāpua ia e tangata uma. E ifo tuli vai o li i matupu matangata uma ia te oe wa oe o le tua na e whaia me uma. Oe o le tua o le fōwhanga. Oe o le tua o manuia, oe o le tua o le poto, ma le malamalama, oe lava o le tua na whapenao na e whaia le tangata ola i lau lava whatusa. Tau maono mea ia te oe le vi inga lo mātua tua. E vivi i atu tangata uma ia te oe awa oe lava o le tua e ono mea ia le vi inga. Whaftai le tua. Whaftai lo le lei, whaftai lo whamaoni. Whaftai lo tau singa le nei aso a tō mātou. Te pa fo i mawawa i atu i le malamalama ua mau atu. Ua o mai fo i le pongi sā, i o au ngā luenga ma mana lava ia. Whai loa mai au ngā luenga le tua lo ma walunga ma lo ma tau tia. Ua sa e tau sima leo leo ina fo i mātou i le aso atoa si o mai le nei taimi. Mātou te whafta i atu le tua i lo le lei ma lo whamaoni. Whafta i le tua, awa sa matu iei fi au mga luenga sa matu whiwa i lunga o le tele. Sa ta apelo nuu le tua i so se vaenga o tiu te mawhaiva le ni aso. Wa e te tai mai matu lau file mu. Whapena ona matu o mai whatasi e le ni fiafi mau matu. Usu whatasi lea vi inga le lei oe le tua. Whaftai ai lo le lei malo whamaoni. Vi ia oe le tua e whavavau. Matu whaftai atu ono Yesu le whao le tanga. Tongi ola lava lea, mwhai ona mātou maua lea sa o le tonga. O iei ei fo le wha moe moe o le ola le tangata. Mwhai ona mātou maua le tua. O le wha moe moe mātou te ngā lulue ma ola ai, ma tausini o li neiso i fuanga o mātou mautinoa. E iei le tau iwa e saunia moe mātou, vi ia lau fio le nei pō. O mātou sauni fo le nei fiafi mātou te whalongolongo i lau fionga pa ia mātou atu i atu oe le tua. Whamole mole se e fio mai lo lava mana, se e whau umai a i mātou. Whau umai, wana o se au auna i whatau waa. A oe olo i aile pule male mana, olo i ele whau unga. O e lava te sau noa e te whetalai e whau ngaina le tangata. A watu e lo upul nei fo i pō, Whai lea mwhamnianga mo i lātou mai mātou uma. Whau umai, whau ule whalongolongo o tangata le nei pō. Maua se mea o ngā, maua fo ini au onga tāua, maua ai se mālu se fau whale nganga wāra mātou fiola, tau tua ma au auna e whai alo whina ngalo. Ia uma fo le ngā luenga e fo me lava le whātau wā. O e lava e watu i aile, bi inga o le whamanu, o le whaanitanga. E o le whawawau ono Yesu o mātou te talo atuai. Ameni. Ia si o alofa ta alofa. Si o atunu pele Samoa, e le fo i fiafi. Ma lo lava le so i fua manuia. Swafa Yesu le tātou li o te whatalofa atu e fo i le. Whasausaunga si o tātou tunu le fiafi. Mai lava fo i maunga tele si o i maunga iti. Whatalofa atu ma le ngang whaalo alo. E o le tātou pōl kala me fōle nei o le tūtū le Upega ile Loloto e pei fōna masani ei sung fōte tasi. Le fō ua tātou sanga i e le manuia ma le mawhina whana o le nganga pa i o le tua. Tai mai e lo tō soi fua ma so mātou ola. Mwhai fōna mau, ana mau le nei awa noa mātango fie. Ia tātou te whalongolongo i fōi ma tātou whasoa i le fionga pa i a le tua. Wa tālo whatua i au auna pa i a le tua i so se whata. Le ngata fōi leo, nai o tō fōi tua. E ngata fo ilea ia o le silasi o si o tātou tunu. E nai o tātou mātua mātutua. Tupu mai o si o tātou tunu. Le au fo loloa, ia le ngata fo ilea ia o le maave ese o si o tātou tunu. Ia e whatalofa whaapitoa atu i nai o tātou mātua, mātutua, ta mama tina. Whai fo le whaiva o le tāpua i mai ma. Feula le mulila ia ma tapo ia foi ia faiva tama whanau a Samoa e le nei foi aso ma lo le talo ma lo le tapua i ma lo le foi le fai o le faiva
tau tiute mo tau palapala. Ia whapenao na manui ai ia le alu whaiva o tama whanau Samoa o na tiute ma whaiva. Whamanui atu le tua ia tu tau nai o tātou tu asensina. Ta alofa nisi o le tonu fo i o whalipui ma mo ta ngase le nei po, lofa atu le tua. Whamaisi atu lo na nganga ia tu tau. Nisi o ngā lulu e fo le ni fiafi, whata alofa atu pe a whai o maua mali tātou po kramele nei. Ia le gata fo i le whata alofa atu nisi o lo maua mali tātou po kramele nei i so se atu no. So se tu o nei ke lope o lo tātou iai, whata alofa atu ma le ngang whaalo alo. E le swafa Yesu. Whata alofa atu nisi o lo asia si mai fo i tono nei ai au kilani. Ia le gata fo i lea o se taimi mo mua fo le nei fata e whalongolongo mai moa ma futa mai fo il tātou por klame nei fo il tātou por klame nei lau whafonga o le tutu o le Upega ile Loloto whata alofa whapitua ia to le uso le tua whine ia ki riso ia malo lava le so i fua mauma langi ma en lei fo ia so fo aso matango fiu tātou maua lea o tātou mai whatasi ai ia tātou te mangai ale lau ai o le tua ale le na upu whata alofa ile sunga ia sau o lo tua mai fo ile ni fiafi malo sau nga lue ia le ngata fo ile whata alofa atu fo ile usau auna sunga fo ia tuilangi o le lava mai fo ni fiafi whata alofa atu ile auna le tua ia nei fo ia fiafi ia o te lo fo iwa tātou mai tātou te whalongolongo o le mesili na amta ua o le whalongolongo le upo le tua, le fionga pa ia le tua. Wa mai lava na fionga tātou te fitu wha iai, ma whana iai, ia ma o mau haise au onga tā ua so soani i lo tātou wola, fia tau mawhai. So se vaenga lava o le fionga pa ia le tua, iai lava le, le manuia, le so sia o le tua. Po fea lava e tō mai iai se vaenga o le fionga le tua i tala noa ai le whanau o le tua. E iai lava se whaamani yanga e whinangalo le tua. E whao o mai i lo soi fua ma lo ola. So soani ai tātou le tātou ola te mwhai le nei soi fuanga tātou te iai. So e vi ia le tua. E lo mai la tātou o le fionga pa ia le tua. E le wha moe ia la tau mwhai a tau mwhai lava i nei e whai utusia malaki e le fiafi. Ia no tātou mai ele vai sfou tātou tala noa i le piliota le tau o le piliota o le file mu. Po le whasa lau tau sanga langa le tāua fo i o le fo i taimi a o amen tutupu ai. A wai fo i ni whai ngā malo na lātou pūlea le lau langi a mese o whesa i e Israelu i e taimi. Ia uma loa le vai aso le. Ia tātou whai o ilo le vai aso mulmuli e le tātou tal noa i le nganga po le autu. Ia o aso nei, aso fo i o le Christmasi mal tau sang fau. Ia mai e fo i se mea tāua po le ale winga fo i o i aso ia i tātou lau Kirisiano. E vi ia la le tua nei fiafi o te loa le ana tātou tal noa lava le tusi a malaki o le perfeta muli po o ia leo le ave fe au tātou tal noina le vaso lente nei o ia le ave fe au mua. E tu sai o ana tusinga. Ai sa tātou tal noa fo i leisi ave fe au lona lua. Lea na tātou vai ai o ke riso i Yesu o ia leo le fe au, po le ave fe au o le fe ngainga. Lea na tātou whamtalina le vai aso lea na tenei. Ia ai lenga te fo i lea. O le, amina o le vaso un tu atu, te tono le vaso un tu atu le sa tātou whata wainai le vai anga lea. O le vaso lente nei sa tātou whata wainai le mata upu tolu. E wingala lea i whamasinonga. Ia, me se foi o le mata upu e winga i le se fuluai. Ia ma nei lama mata upu o se mata upu, a me se mata upu nero se fuluai sa tātou ngatai, o se mata upu e maa le ale. O se mata upu foi e le te le tonu fatasi e le au Kirisiano. E lani nai fesili na maua mai le tātou telefoni, wala au atu foi nisi o le malu le tunu e fia. Watu ni alatu fesili foi e winga le tātou mata upu, e o ana nei a le uli a e se tamana wala watu e tu sai o le tātou Paul Klame. I ere ngata fo nisi na wala watu i fisili fo i tūlanga o mea o lai fia mo elf so swani i mta upo whatu spa ia i mea lo. Sauni ia i tāpena ia i mo le upo le tua. Ia nisi fo fisili na fisili ngia le tātou mta upo nei. I ni fisili whapea pete tau o na whai mai. Le se fulwa i mai le kolosi o le toki po le neti.
o le tutongi o le tangata. Ia o nei fesili o te fesili tuai, la fesili tuai. Salo fesili ia, o fesili e a mai lava i tangata e tele tonu i le mata upo suluai. Ia awane i po ia lava, awa e inisi e le tele tonu i le mata upo ne suluai. Ia le a faina, e le aia ma se a faina o le lava enga. Pa wale mei awane o tātou fitaua i ai, pe tātou te fina wai, pe fina wai sisi a me oi sao, oi ele sao. E ai e le leil na vaenga, e le leil na tua inga nganga, o le mea tāua lava, mo tātou ma le maingo le fionga pa ia le atua e tātou. Ia misa fai au, ia fai a onga fo tus pa ia. So sue, ma ai le upo le tua, ia na o le mea o tel tonu i ele tangata, ai le fai pe tel tonu i tangata uma. Ai wala ne i se tusi o se lima vapea, ua o se sepu i se tūlanga wa pena. Langa ese a wha vai o onga ese fo i mea mo me fo i o basics ia ele ngata fo i leo foundation ia o tūlanga o wha vai ma le tūlanga o me maua ma iei fo i mea leo na tausi e lea e kālisia ma lea e kālisia lea vaenga ma lea vaenga o lea fionga pa ia le tua. E vapea le pisili na peta ona fai mai le sura i el tangata le te tonu sura i le kolosi po le neti o lona tutongi fa mai le sili pe te tau ona faini se fulua i fai au mana i tele sili o le sili va pe ai se ai i el au kirsiano le te tonunga le nei o le fulua i po le faia foi o le se fulua sa lo sili mo mua pesili mo mua lua tai tu sa le tali ai e tali e fua i lo tatou va ai pe fa nga ele au ke shano le tu la fono pele ai no ta u le vai solena te nei o tatou le au ke shano e tatou te le faia le fulai ona o le tu la fono ta mosaic law le ai e ala no tatou faia le fulai ona o lo tātou stai, na upule no whaiatu, o lo tātou stai ia ke riso Yesu, malona nganga ia po lana o onga. Aisa, langa iai ia upo lo whaata waina Yesu i ana upu i le, peo tusi na o ta ua fo i le vaiaso leana, na te nei o lo o tautala tua Yesu i ona so, o le fisili o ona so, o fo ina fisili a ia Yesu. E le tūlanga lava lea o le sfuluai. Na sau no le Yesu, upu ia whapea. A me se lava le vā o le au farseio ia potanga te iuteia, le lotu iuteia. Ia ma le teimi o Yesu o lo awa o mai Yesu i le tūlanga o le saolotonga, ma le freedom. Ia le nganta fo i lea o le whaata waina o le tūlanga o le mea o le a o iai, o le a whaato toa ia te ia le tū la fono. Ta ua leo Yesu i upu whapea na sau no i Yesu e whapea. Ai aua foi le tu ua e au tou, le whaamasnonga, ma le alofa. Ne luka suma tasi whai ue whasuma le lua te tonu na i upuna. Mai aua foi tou te whaia le nā mea. Aua le whaia nā o le sfulua i o le mili ma le ka timo ma isi mea. Ai au tou tu ua le whaamasnonga. Ia ma le alofa. Lo ingo le fina ngalo Yesu, pe atu i se situ, ele whapeo wha mai Yesu, aua le whaia le sfulua, e mai Yesu. Whai, ai aua ne i whaia na ona whaatino. Ai le whaia ma le whaamaoni, ma le alofa moni lava i le atua. Wai ala na whaia e tātou i le whenging fau, na utau le vaso lente ni, ala na whaia e tātou. E le whaia e tātou ono ole, tu la fono langa ele o tātou tangata i utai, manino lava na mea. Ala na tātou whaia ono olo tātou alo lofa i le tua. Sa utau ua whaise me whape, se le tāu la utoia maia. E ala na tātou whaia e tātou le whenging fau, tangata le whenging fau, po le kālesia foi. Nisi o e kālesia, le la vea i foi, le kālesia o te tono i ei, whail suruai. Ala na tātou whaia, ona ele o le tū la fono. Ai ona o se tai ala na whata tia mai e Yesu Kiriso, ai e o pongi e apostolo Paulo, le no whaamtala ina ma mai el tele o nisi o vaenga,
o nga la apostolo Paulo il tu fatsia o me tau ole sfuluai mali tau langa e whaia i le loto e mali. Lo inga la, it's more like a guideline to us, not the law, not under the Mosaic law, otherwise, yeah, there is no effective. Elisi tau, elisi au ngā, langa e le la vea tātou le whainga whenga i ngā lea tua, maona tangata, le anga ngā siol pe na wha mau whainga ina, le whenga i ngā lea tua ma mose, i le tū la whono, yeah, tonu e whai mai fo isi o le sāpati, ia e elu te tununga i le tū la whono mose, o le siona ingoa o le whenga i Sinai, po le Sinaic, po le Sinaic, po le covenant loinga o tū la whono, o le fo le whenga le tua malona nu, ai whatau ai le, tu inatu o tū la whono. Lo ringa la, e le la vea i tātou, ai ona e le o whaapea, a le le vei tātou ona o tātou le whaia lea, wa o le tāua ia, tātou wa ai anga i meo lo o mai ai, ia la apostolo Paulo, le nganta fo i lea o le whaatauina ma le maina i Jesu o nisi fo i o maupe o le maule na o whaatauina atu ana nei. O le vesili le tātou vesili mo muala, pe te tau ona whai maris fulua i le kolosi po le neti. Masalo le se fisili e va pea na lango le fisili lea. Pe e te whaia le se fuluai ona o le tū la whono. Po o loua lofa i le atua. Awa fo e ona uta aua. O le meta o le foai. E le vea ili whainga taulanga ma le whaia o le fuluai. E ave i le atua. E wha ilo atua ilo wa lofa wha maoni i le atua. Tai leia se senga ma le o le whainga o le vi inga ma le taulanga o le tapo inga o le vi inga le tangata i le atua. It cost you something. E ele mea whita o le wha taulanga ina. O le ata o le foai po le ata o le foelele o le foai e le mtau pus fuluai. E le age senga ma le ata o le tapo inga po le vi inga le tangata e whai le atua. Te whaia e ringa e halua ilo malosi. E halua i leo langa wha sa taurina. Leo langa wha taulanga ina, lo ringa o le mea alana e whaia, ona o loa lofa wha maoni le tua. E wha mai lana vesili, pe te tau ona whai mai le kolosi, ia po le neti. A tatu oa le tūlanga sa o le o onga i o le tūla whono a mose, e te tau ona whai mai le kolosi. Tau ona whai mai le kolosi, aisa. Leanga o le mea mua lava. O le mea na maua le tangata. O le se full percent. O le mea na e mai e avatu i le fale o le atua. O le se fulua i lea. O le vaenga lea. O le portion lea e ave angai i le atua. A leiva super percent. O le mea le tangata. Ai ono nei lava i teimi. Ia, au te loa masalo le te leo e ka le sia. E le o wha malo sia le tūlanga lea o le au mai. Ia, ona i ele whawhita auli. Ona e mwhai ono tātou leilo po le ale. I steimi e mwhai ono tātou leilo tonua po le ale, kolosi tonua o tātou tutongi. Eisa, e mua kipile. Le tax ale malo, me whapena. Nisi fui teimi. Tātou te iloa lava le a whai le lei o tātou kolosi. Ia ai fua ilo whatuatua. Ai elo te tonunga. Pe whai mai le neti a tātou nei, ne te whaia, ma peango whatu o le guideline e leo le tūla whono, langa a whai leo le tūla whono, e o fosilo ka kuka, e tā wang tātou o, e whai mai before the taxation, te unu whai mai a le o le tax, o le menga te unu whai, but because e leo mulmuli tātou le tūla whono, tātou te whaia ona o le guideline o se ala fua, po se ta iala ua whaata tia mai e le atua malana polka lame maona tangata. E le teimi na whai el tu la fo. Lea to e a o mai le apostolo Paulo. La tatu le to e o le te leo maunga o vatua e wha maunia aile. Le te tau ona mai o le sfuluai o le me so soani ma mau aile. Le vaenga e tausi aile au whai taulanga. Wha mai fwoi Paulo ia. E taungu tau so soani mai a tau e tusa malaunga aluenga. Lena o whaita wina le te leo mau le vaso len te nei. O le vaenga o le tūlanga la le na, e tai le ai la wala. Ma se senga o le vesili lea.
pe te tau o na fai le se fulua i le vai au a tatou wo ia a ele i vatua la se tali ato to le vaenga le langa lua to inga vaenga le mele o le vai au e ai lana ngā luenga fai ngā luenga o le tele a vai au ni vai teimi e lo ngā luenga la vai usura tele nai fai au mau tele fai ngoina foi e fai au teimi ngi o le vengi fo au sa le vi no I will never say that only se au sa le vi tatou le ai langa au sa le vi e la vea ai le tu ai ngā toa ai ma fai o na o fai ngoina le fai au le vengi fo ia male kale sia o le au fai taulanga langa au sa le vi e se ala au sa e se ale e pui ainga o au sa le vi a toa ai le pui ainga fa pitola e tau ole i tu ainga le o le au staulang city le an tupunga mai a rona solo mai ale ai i lana whanau si o mai lava ringa wha solo ai maua mai ina me ta ole o staulang city ringa la o ta tau le whengenga fau o whai whiau o ta tau o staulanga o le nuu pa ia ta tau o leo mamoi leo whaia le ngā luenga le tua e lua lava e mwhai ona e ile ngā luenga le au ia polisi whai au e leo ngā lue tu sai ma la tau whaavai upu whaavai constitution ia ala ua senior po matua po iei fos tūlanga mwhai ona wana o le support po le tūlanga o lana vaenga e moa mai le kālisia ia po le sfuluai fo i moa mai e lana vaenga e tausi ai a whai fo la tātou te oa ngai e le tūlanga o le whai o se fulua i e whai whiau. E te tau ona whai se fulua i e whai whiau. Pe a whai o lai ngā lulue. Ai sea. Pe a tātou wav ai fo i la i le fionga pa ia le tua. Langa o le fionga pa ia le tua. O ngā e tau mai ai e a fo i e te tau ona whai se fulua i a le au salevi. E tu sai ma tō whinga ma mea na watu ia i la tau na maua fo i nai o la tau lau whanua, e no nofo ai. Lena u whaamtala ina ili vaso lente nei. Sa iai ia nai ala tō fo i whas whanua sa no nofo ai, lano inga. A whai e whai sofulua ia lesi i tu a inga se fulmaltasi, a leo a watu i tu ia le whas whanua, wa ngai tau maltuspa ia. Sa iai mo meo motu, mo meo highlands, mo meo mea ngai whai mai e sulu whai e tangata. O wa e nganga ave ma sa le vi, e ngā lulue e foi, aisia, le ngai le o uma le au sa le vi o le fale o le atua e whawhenga le e fo ina ia la tau vaenga e tau ona olai ma nofo ai ia ma tausi o la tau ainga nai le tusia numero am tau po tol suma le lima o le whai upu mua o le lima le vai no whanua e le ngata fo i lea ia o le tele fo o nisi o le numero es fuma le valu le foi po lusuma lima o lusuma le iva nai e manino mai ale whamatala ina mai ina e te tau ona ngā lulu e foi le au sa le vi lau tele e wha mai e te tau ona ngā lulu e la tau ma vatu e la tau le me tau o le tau langa si numero e fo i suma le valu alona fai upo e lusuma le lima ai whamatala mai e fai foi ia se fulua i ala au sa le vi. Langa lai ngā lulue. A ole au stau langa la. Ma tangata ia e whai tau langa. O tangata lana e a vatu i ai tau langa le nu. E o lai. Ia. Lau whai tau ina. Wha mai whauta foi. Wa ufo ina atu i le whanau ngā sa le vi. O lona se fulua mea uma. Mai ia Israelu e whai matofi. O le lātou ngā luenga na lātou au au nai. O le ngā luenga leo le whale whita whai. O le whapopitonga. Okay. Ai wha mai la le whai upu e lua sumalwha. A o lona se fulu o mea le whanau ngā Israelu. La tō te au maia ia Iova e whai mataulanga si. Wa u tō fua ia mea ia sa le vi. A so u whai tau mai whai upu e lua sumalima. O whetala mai fo Iova ia mo se o whape mai. Ia e whai atu fo i sa le vi. Ia whape atu ia te la tō. Pe a o tō talia nei le whanau ngā Israelu o lona se fulu o mea ua fo ina ia u ia te o tō. Mai a te lātou, e whai mo o tō tofi, ona o tō au mai ai lea i ia mea,
o lona se fulu nei se fulu e fai matau langa si ia Iova. Le la manino mai, e le ngata e fai se fulu ai, pe fai tau langa fo i lau sa vi i mea o lai tu toa lato. Langa ngai tau mai lunga i fo e lato la manu, e lato me. A le fo e tau mai a vatu ele nuu i a sa le vi, i a mea e lato te ola, le se fulu pasene o mea le nuu. Ona a mai lea mai tu tonu i na ele nuu, o ia me le tu aingo sa le vi, o le se fulu pasene, e ave o le tau langa si i lea e ave i le atua, e ave le fale o le atua, e ave i a Iova. Na roinga la e fai fo i le tau langa a sa le vi, i le va peo le a alo ai fo i le lele. Ia tātou ma fai ma excuse va pe e a fo i le things fulu e fai fiau, le a fai le, lai whinga luenga fai fiau ia. E le tau a ona fai lana sfulu e tusa o le tupe o lana te maua. Ai a fai o se tupe o la e pe ano vetu la. Ona le tātou te le peisi lungo le tu la fono. E fua i le tūlanga, ia le ufai fua e tātou tu la fono i me tau o constitution na lotu. E tu sia mai ai pepa ma me uma, le tūlanga o whainga o mea ia, o tongi o whai whau me wa pena. Ia o tele fo inga pe e peisa ngai pe whai fua ngai ei tupe maua ngai whai whau. I taimi i wahenga ia. A ole me moni ia. A whai tātou te wawa ai anga le tūlanga i le manuia, ma le fia manuia o le ausa le vi, ma le tūlanga o laenga lulue. E te tau foi on whai lātou ma wha te inga e whai le lātou sfuluai i le atu. Ai a maua mai se mea mai le nuu. Ia, o le mea nai so swani on top of your salary if so swani mo sio ainga. E manino mai la le winga o la wamtalanga. E aua nei o tātou whaia ona o le tūla fono. Langa e tau sei tia le titi e tātou. Te tonunga ngā lo ni tangata, pēwa vaianga i le whatinina e tātou. E te whaia mai le net ia laus fuluai ona i te alofa wha mauni le tua. Pe net, pe kolosi. Awa e pisa ngai e whai mai le kolosi. E si ngā kau kā lai mai whai mai le kolosi. Ai a ele wha mauni ai. Wa e la vela i le upu le anwhetala i Jesu. Wa e whaia foil nā mea ma e tā lai o lai te whaia mea pe o lau wharasayu. A ua e le mawau whau i le wha masnonga. Winga o le so matau. Ua le whaia mai le lofa. Mai Jesu. A whai ua whai. Whai wha le lei. Whai ma le matau i le tua. Whai ma le lofa i le tua. I ona mātango fia i le ma le lei ia mea uma. O le lofa, tāua tele le lofa. Le lofa i le tua elana e fuai, e te whaia ona. O le lofa, whamaili se visili pe e sa ese ila au ki o siano le tele tununga. Msalo au tele i o i ele visili le ese le tāua wae. E mwhaion tātua wa vai meia, wa ngalonga o no o anga i le tūlanga i tau loloto le titi atu le wha maina tūlanga lea o le tūla fono ia male tūlanga o le lofa i le tua e leona e whaia le sfulua i male tāulanga. Pe ano whai atu awa o le e te tau whono tātou fisili whapea. I lisi fisili e so soani le tātou mtaubul tau whamtalaina al vaenga. Pe whape whea. Ona pe tātou te whaia le sfulua i ona o le tūla fono. Ia, pe tātou te whaia ona o le alofa i le atua. Msano le fisili lava le tasi. Aro le si wawa i atu le. O lei, o fisili e whapea. E tauno whapupoe. Pe o le sfuluai o se mea na mafua mai le tūla fono. Pe na mafua mai. Isisi mea? Pe i tu ato le tūla fono. Pe na mafua mai le tūla fono. O le tali. Ele ai, ele i mafua mai le sfuluai le tūla fono. O sum tua whawhini. No ta ule vaso lente nei. Na a mata mai lava le taimi o apara amo. Ele sfulua il mtaupu ke nese sfuma le falo no foi pelu sfulua vatu e apramol sfulua ia mixa teko le fai taulang sili o le tupo sa lema ia le sfme sfulua ia mena ia maua mai le taua na ia ngai ia ai e matau le foi o zum to va fine e ma fai ono tatu so atu i tu atu o le taimi o apramo e fa mai nisi na mata mai sfulua i le taimi o kaino ma Peru. Tau yeisi o ule a kri iai pe o tele langolangoina le vaenga na lang o le teimi tonua o kaino maa pelu. O le teimi lea o le whea ngainga e ta o le whea ngainga o e tena, le Edenic Covenant.
o le whea ngai ngai whaatau ana tuu ai tangata e te tau o na matua toa anga ma wha maoni e whaitau langa i le atua i le toto manu. I mea le lei ma mea sili mai o lātou lafu manu. Ia ai alu ia tātou tamo kaino whai mai mo mea tuto. O le teimi o whai ngā taulanga. Ia te lo fo i o fua o whaato anga sala vea fo i le whai ngā mo mea o whai ngā taulanga. O le ofo ma le alofa ma le fua i o tangata i le atua. Ai sa whaatau wa ina lava. Na pēro le manu e whaalava i atamu eva. Tangolo le atua whai le mea taunu whai le tangata le piliotal na. O le whai ngā taulanga na. Paua le o le mea talia e le atua. I le teimi lea. O mea o whai ngā taulanga i manu. Si tau fisosoani i le angasala ma le mea lea ua le anga. O le mea lana tupu le piliota le mea ka o le Edenic Covenant. I piliota le mai a atamu o lava i anoa. Ua le o tangata e whai taulanga ma wha mauni e whai taulanga i le atua. Au mkua tupu le amio le anga. Tupu le amio le anga. Le lana na tupunga mai e loa le mo le taulanga aloa ia mua le atua ma le tangata e tu tasi. O le whengainga na i whaia manoa. Ko le lare, e lima ni whengainga tā ua la ule detailinga langa i whaisi umia o le taimi. A langa u tā ua. Langa u te fia amata mai i a no o le taimi o noa. Na wha tā ua mai ai le mele ta o le sufuluai. E le whengainga noa na amata e noa na pē lo le lolo. Ua mau atu le lolo wa luifo lalo ua mawhailo na tango noa e whaise me tau e ave ai i le atua le whaafitai ona ua whaelele ua toe a mai le lofa ma le anga le whaal tanga na whae le atua ala le waa. Tanga lo le atua whai, tanga lo noa whai i ele me tau o le ark, o le whatawhai tau langa. Whatawhai tau langa mua nao le lalo langi fau. Ia o kilia le vaenga leanga kua koe whai ngā tau langa ai o ngā leanga sala wha mai le tuar kene se ono whai upe ono o usala mongo o whai ele tangata ai sa. Mo le fia tangata e whai. Winga o le taimi anga, o le taimi o whai ngā tau langa. A le taimi na mapuna mai ele whaatau waine tangata o le mele o le whaatau o se furu pasene. Na umalona whai e noa, mua nai tau mai e il kene se e valu. O ina le na whai e noa le whatawhai tau langa. O ina fo ile na whai ele whenga i ngā le tua manoa, ina ua whai mai le tua ia noa, o te le tua e watua se lolo i lungo le whunga e lele. E whai le whatawhai tau langa masu sunu le tau langa noa. Ai oso mai le nua o le whai longa lea, o le wha maoni o le tua, e le tua o mai se whai ngā tau langa. Se lolo po se malawa pe lolo langa. Ma tau lela. O i le ana a mata mai ele me wa mala malama, e mai se ale wha anaua le a noa. Mo i loa e noa, le whanau noa ma le whanau noa. Le mātanga o fie ma le tau ma le tāhua tele o le me tau o le ave o le tau langa le lei. Langa e whaitau e whamai o manu le lei. O wholele o manu lele le lei. O me le lei, the best. Me iana mai e noa e whai e le tau langa. O i lea e le talavaso le pito. Na maua mai e se tūlanga matau lela. Na ta ape. O umal whai ngā tau langa lea noa. Pu e le whanau noa le tāua o le mele. Ta ape loa. O lo le whanau fo lele a noa e tau mawhai. Ia au eluinga lo hamtaranga ngā tu e ta ape. O le mea tau mawhai e ta ape. Ia atu e le ta ape. O ngā langa tu po le whale e tonu. Lenga tu po e male olo i paperu. O le mea tau ngā ta ape. Ai ua ta ape atu ma atu le whanau noa. I mea te tau ngō ia. Ai o wha poto. O nā lana tu po le whale e tonu. Ua le avea e tangata ia tau langa i le tu. Au o whai le olo. Ua usta i ani marota mau. Au i le na maua mai lata. Ngau tau le vaso le ntene. Na ta ape tangata mai nai na ua whaasala la wina. I le whaasalanga le tua. I na ua whaase esenga ngana. Whaata ape le tua tangata. E o tangata. Ua i lo le tā ua tele o le mele tau ole. Whai taulanga i le tua i le ngata o taulanga. Au i le na maua mai e le ata o le whai mele lei. Give the best to God. Na maua mai anoa. Maua mai le taulanga mua anoa i na ua pele lolo. Ave mea i le lei. O le tangata la le ingo ia semu. Te reo ngata leo ia semu. O le tangata le na aluanga i se sae. Te leo ia leng tupunga mai tangata alapi ma. Me foi le lenga tupunga mai foi ia Abrahamo langa i Mesopotamia ma ai kupito man tulanga vaenga meia na ai nai tangata le ngo ia semu
O se mula lea, matele o se mula na tupunga mai Abraham. Le tali le o noa tupunga mai Abraham. E ola mai la Abraham. Malama le leia noa ili taua ia semu o lona tupuanga. Mata mama o ngā tama. Sarah ma. Terah ma. O le meta o le whai ngā taulanga. Langa o le itu isa sae na mapuna mai ele wha atauaina. Me o whai ngā ele ngata o taulanga e ave. A ua iai ma le me wha ataua ai le atua. Aisa. Langa fo i vaia lole lolo, a mine vaia lole nua, i lole whea ngainga manoa, le alofa o le atua. Ua fia ai tangata e, ave le sifulua, i whaile me le ta o le sifulu pasene e acknowledge ai le leo le atua. Luinga lai e sau Abrahamo, o malama lea Abrahamo ele me o le sifulua. A o tupu ai la ma o staulang sili ele tangata ngo ia meksa teko i tui e sa i Mesopotamia. Ele meta o sa lema. O ila leana tango i loa Abraham, fai loa le meta o se fuluai, mua le ta o mantu spaia, fa solo mai eina. Ela lana u famtala ina nei mea, o le tau o le tatu i loa, o le se fuluai. Ele o se mea na amata mai se tu la fono, a mose, le ai. Na alana tu e au mai e mose, ma fa pipi i tono le tu la fono yaso faitele, i tu la fono, me ko le general law e se mai tu la fono is full. Tu ulo i tonu i na ia whaata au ai au ostau langa e peo meksa teko lea, peo lau ilo e le sila fia le tua. Ne ai o le mea e te tau o na whai ma whaa ua wina e tangata o lona nu. Ia le whaata ua ina o mea ua ia fua i atu i ai la tau. Tu ulo i tu la fono, tau na whai mai ele nu. A alis fluai o le mea na amata mai tu atu. Ma vai le lolo ai a mata lona fai ngā taulanga i mea sili. Ai fai tau nei e nām tau puna varu. The best, e makauria whara lui on merus fuluai. O le mermeta o le wha polo. The best. O le mea sili ona le lei, o le mea mua, o le ulua i fua. The best. E ave e fai taulanga i le atua. Ke le lao o le nua, saule ia Abrahamo, meo whengainga i ese le taua, so o mai a whengainga, na wha mau whaelunga ina i le peritome, le teimio Abrahamo, kene se iwa whai upo e sfulu, tau po iwa, o sumaltasi whamtala mai ele covenant na, po le whengainga le tua ma Abrahamo, saule le whengainga le tua ma Mose, Mosaic covenant ia po le whengainga fo i Sinai, le ana wha mau whaelunga ina, i le tula fono, le watuino le tula fono. Sau fo le lisi whengainga tā ua, le whengainga tā vita, ma le atua. Te reo nei whengainga le atua, matangata ia, individu. A o me whataua ngai ele manuia lau tele, o lona nuu a ngai ele lumanai. Le alawai a ngai lumanai le tā ua whengainga ia zan. Whengainga tā vita ma le atua, whataua ina lua sa muelum tā pue fitu, whai pue sulu lua, sumal whal me tā ole, o lou no fuali. O lou atali i malona malona no fuali e whaavavau. Ia lai whaatitau i le atali o tā vita o solo mona i le taimilina a lona whaatau nuina o Yesu Keriso malona malo lea e tā pena mai mo le lomana i le mileniuma. Ia ele ngata foi lea e whaavavau. Ia ma le whengainga mulmuli. O le whengainga le tua o le whengainga fau. E ala lea i lona atali pele na mai. Na e tā ua mai tusia. Jeremia tō sumaltasi, whai upo tōlu tasi o tōlu whā, na wha mau whailunga fo i lea whailonga. Ia lea whengainga i le totol ta mai mamoe. Tau rea la mei o signs po ia po seals fo i whamaisi o seals po wha mau whailonga. O me vaia, e le ni mea e le vaia, o me vaia, wha teiteinga, o le nua, lua, o le peritomeina, o le pau, o le tane i tipi, tolu, o le tulafono, la fono na mai we na tilo iai o fo le o le me tino mai o le me la eva ai le ngata fo le o le nofoa li o le atali o Davita ia le ngata fo le o le toto o te mai mamoe ia po le toto Yesu o le whenga inga fo le na fo i tau o le vaso le te nei upo Yesu e on so o le whenga inga fo le nei lo lava toto ia o whenga taua na
le ngai la ngai lu mo le tele o whengainga ma e whengainga e ngai la vea hei mata tonu ese whengainga Abrahamo te ole whengainga Abrahamo e lua na vaenga ia la tatu leo e langa te walu le tatu teimi ese le tau te leo o meia ma le tatu vavaianga e history ma le tūlanga tatu toia ngai tua ele mena mafua mai ele nei mea o le sefulua i o le tatu whamtari e o ma le teimi o Iosua ia la lava e fai ele nu o le tua ele me whainga taulanga ma sefulua e lua lava mea whainga taulanga ia ma sefulua mai foi le a tātou vavai ai le tāua tele o le melena u tāua tātou tele o whaia le taimile nei wa le ana ufisili vaso nte ni ma utu itali pe te tau ona whai le whengeng fau na utali yes e tau ona whai e tātou le whengeng fau tātou tele o whaia ona o le tūla whono ai whai ona o le tātou walo lofa i le tua ma lo tātou ustai mamuli le tai ala wa mai e Keriso Iesu ai toea o ma losi mai ele apostolo o Paulo le tele o vaenga i me te tau o na amana i ai le au whainga luenga le tua ma le lato ngā luenga o lo whaia mo le fina ngalo o le tua o le me foila e whaalo alo le si e ka le sia i le si e ka le sia wa so se maftanga po se whaala poptonga e tauanga i ai se ala manuia me a mai ele nuu po le kalesia e tutonu. E tofu fo i ala le kalesia ma se ingoa. Se me e wha ingoa ai le lato foa i le nuu. Ia, le wha ingoa e si kalesia o peleti. Ia, mo nai au auna le atua mo le lato ngā luenga. Wha ingoa e si o taulanga. Ia, usi fo o taulanga si. Ia, o le fo i e wha ingoa e tātou ia lotu i e tele tonu le suluai. O le suluai. Aizea, le māneia wa lai tonu le tuspaia. Tātou au maia o se taiala. Use it as a guideline. The principle o le tuspaia o tātou au maia. Ona ele o le tula fono. Ai ona o le alofa o Keriso Iesu. E te tauono o tātou a lofa atua i le tua. E ala leo le mafuanga lea leo tātou whaia. Ia vaenga ia o le suluai ma le taulanga. La le to tele sa utala noa nga i vaenga ia lua wai manino lava i le onga le apostolo Paulo, e lua lava meo o le apostolo Paulo o le taulanga ma le sefuluai. O le sefuluai la ia i lo ute tonunga o le mea e te tau ona fai, it's compulsory, o le mea taun fai le tangata whātua tua ma le tangata e matau le tua ma le tangata e lofa moni i le tua. Tangata wo te tonu e le o onga lea. E te tau ona fai. Ai a fai, e te tau ona fai ma le wha maoni e pe ona wha mai Jesu fai i le alofa. Lo inga upo Jesu o le wha misnonga ma le alofa. Lo inga fai ma lo loa. O lo wha salanga le na. Ia, po o le elana e matau i le tua. E le o se mea la wha pea e tātou te whaia ona wha pea tau wha whiwhi ai pe tau wha matau ai i le tangata. Langa i te tau lava ona i loa i le tangata. A whai wa wha tua e te tau ona whai e ia. Ma muli ma whai a le la onga ngea sulai. E te tau ona whai malona matau i le tua. Whai ma le ustai e pe ona whai mai Jesu. Whai ma le alofa. Whai le sulai ai ia whai foi ma le wha masnonga ma le alofa. Na ia i le tusina lena o whaita wina. Ese la le tāua. O le whengeng fau lena o tāua ia. O le lui na, pe o se lui mai tātou e le ngato Iesu Keriso. O le apostolo lava o Paulo o lo o mai o ia i le tāua. Tāua o le mea leion te tau na whaile se fulua. Iwa le e o mai le whengenga tuai tu la fono. O mafuanga e lein te tau na whaile se fulua. Tāua ia. Na o mai le numerous fumal valu foi pelu sumal tasi. Efeso soani le ausa le vi mo le lato ministry. Lua. E na ia whaatau nuina ma whaia pea ia tūlanga o mea ta o lato tausiaina o lato sao ninga wha manatu. O mea o lako festival po sao ninga wha manatu a Israel e fitu o le tausanga. Il tausanga. Na ili tusia teu te nome mta upo sfufa. Koe pe lusu ma le lua, lusu ma le fitu, le singa ma fuanga lin fai.
whaatau ina i lātou mo le whaatau nuina o tūlanga o mea e le whaatau nuina o lātou sao ninga whaamanatu. Tolu, na e sau mtau po suma le whawai po lusu mal walu whai upuanga so o tuai. Tā ua o tangata mātitiva i le wawa ai le nuu i le tausia o tangata mātitiva. E tā ua i o tangata mātitiva i mea i o taulanga masfurua i le tulafono la lea. Ai ali liu mai la le taimili nei i le whaonga ina o sfurua. Ia, a tōne tātou te leo muli muli mea wa e lengia tātou sauninga whaamanatu. Ia, o le au sa le vi fo i o le tau mai i, o le au sa le vi inga le taimi o Israel, taimi o fo o Iuteia, a o tātou, ia, o le au whai taulanga, o whai au, ma leo maa moe, lea ua, a penao na watu i eisi na vaenga o le sfurua, i se vaenga o le sfurua, i te tau mo no mea mo la tau. Ai, o lesi le me e se le tau o tele, e le tūlanga, o le fo i lea o mo mea tau o tangata mātitiva. Ia wau te lolo vaenga mo muanga e kawa mai le mea alana, mai le mea le aile whalo le tua, ia maua mea aile whalo le tua, whaatau le mo le au sa le vi. Ngai kawa ai upuia la pos o ia, fo ia, malaki, ia mai me whalo le tua. Ai o le si vaenga tā ua le, na teu le whalo le tua, ele tula fono lea, teu le whalo le tua sfulua. Mataulanga. Ele ngata e mo sa le vi, ia maua le mea ai ma teu si ele au fwasi whaitaulanga. Ai e tufa atu i tangata o lo ieinio lātou mana onga o lo fia ai mi tangata whawhine wotia lātou tane. Luinga la, o ese le tāua tele, ia, tele ai a i tūlanga o le whainga o le sistema, whaonga inga o tupe, wa tofu ale ka le sia ia. Ai ese le tāua o le vava ai o so se e ka le sia, whaatua tua i le tua i meu, whaamanuia mai i le tua ma tupe o teu ma me wa mai tutonu. Le ngata ia va ai le lei au na le tua, whaatau nuu ai ia ministry ma mea uma ma vaenga ma mea o me se tono le kalesia pili ma tūlanga me wapena. Ia, ai ai fo ia nai fo fini tono le kalesia o no fufua ma wotia la tu tane ma nai fo fini no futo tasi to tele le whanau winga o le sina vaenga e ta ua ia o le hau ngā i ei tupe ale kalesia. Ia o leu te whai atu i atua, ia le futi whai au ia teau. Ia ua nei, atonu e leo ni mea o lo, pea leo ngo whai atu e leo whai atu atonu o le tūla fono. Ai alo mai ese guideline, tātou te whai le tā ua te leo lea o onga lea mai e i, wha tā ua o tangata mātitiva, tangata e whoa i atu ia. Ia ngata whai leo, wha tino ina o so se vaenga o ministry, ma me tupu ele maa lo ke riso, ma viso soni e whai, e le au missionaria me wape nā ma le mission field, o lisi nā mea e se le tāu tele e whaalu i ia, mene i o tupe a tonu e kālesia. Wha maila ia le o le whaawawina mai lalo le, o le mata upu le nei. O le mata upu, o le mata upu e whaala, whieta no le mata upu e whaala ngā loo vai atu o vave mai le taimi a loo temana atu nātu leina moni a tātu fisili. Awa whaauta o le ao o mai le aso e mu ai i peise umu, o na whaia i lea matangutungutu o seito o e wha mawalunga uma a toa mai e whaia mi o leanga. E sunu ina fo i la tō i le aso pe ao o mai, o whetalai mai i ova o au. E le whaato ina mo i la tō sea po sea la au. A o tō e ma te tau lo ngoa, e alua e a te o tō le la o le ami o tonu, e fo i le mea e malo loai o na apau, e o atu fo i o tau mau soso e pe o tamai povi, mai le whale povi, o na o tau solia leo e ami o leanga, a wa e whai la tau mai fuefu i lalo o tau o lo fiwai le aso, wa o tau fia, wa whetala i mei ova au, i o tau mana tunatu i le tula fono mosela o auna, na o polo i atua i a te i horepa, i a Israel uma, o tula fono ma wha amsinonga, whauta, o te awina atu i ate o tau e lia le perfeta au le io o mai le aso i ova e sili, ma le mateo tia, na te whae le luina loto mātua i whanau, ma loto whanau i o lātou mātua, ne e waluatu ma o teia le nuu i le whaafanonga. Ea, mana ia pe asi whaisina tātou talalai titi i le vaenga lea, ona o leo te wawai atu a vave mail tātou teimi, o le aso le li, le liu loma laki, e le aso le a whaataunu ina ai le whaamasnonga le tua.
o whaamisnonga ia o lo te utalai, o whaamisnonga ile, o whaamisnonga e whaatau tele ile nu o le tua, o whaamisnonga e whaatau. A tonu ia o le ala vea i fo ia wa taimi o whaamisnonga le te utalai, tono le fitu tau sanga fo ile o popo ngā le la o mai le luma nai. Taimi tonu a ngai me ta o le aso le li, o le aso le whaamisnonga. A mai tau li o whaamisnonga ia. O i tonu a le e whaatatau pi, whaataua lava le mengi o le aso le li po aso whaamisnonga. I whaamisnonga o nu ese. O le whaamisnonga po le asau le atua. E whai lana whaamisnonga e whaamasino i nai ia nu mamalo, nu ese. Le pa ua i Papelonia pe a asau le atua e whai lana whaamisnonga. A mata mai lava le tau ai a foilele koku mama koku whaamisnonga le atua si o le whaamisnonga le teimi e whio mai isul i le tau ai a maketo whaato i lalo ai ia malo le lololangi ma Papelonia ai le yo o atu i le teimi e whaau whale e lona malo. Loinga, a tatu wawa i aso le li, a tonu lava o lae tau iei se a fia ai o malama pupua ngai o le a whaau i Israelu tonu teimi ia, teimi o le manufi ai. Ai tatu te wawa ai a ngai i wahenga ia. O loo whamatala mai o le aso le li e matau tia, e matau tia. O mea o le atutupo e mea matau tia. Mea ia o le ngata o le a o e le nu o Israelu popo ngā mawhainta ina i le liwa i lato ina i Salamo a lo whaata waina i tono whaamsinonga ia. Le whaamasino ina o mā lo o nu e se tusa maro lato whainga sa lato whaiai i a lona nu. So the day of judgment o se aso e matautia. Ngai whamai o le aso le li. Whamai o le aso e matautia. Ia, mai e amata mai lava i le whenginga tuai o som tua whawhine. Ala mai lava le perfecta si ia o atu lava le tusi a whaalinga. O lo whaata waina mai ale nei mata upu o le aso le li, the day of the Lord. Ta ua i le telo tusi e whaatau le nei mata upu e whaapea o se aso pongi sa. Se aso mata utia mata ngata, mō ta ngata e le talitonu i le atua, the unbelievers. Nea mese o mā lo mai lato uma o e na lato whaia ia whaasawanga ma mea leanga i le nu o le atua. O le aso lea, e se ai ngolo ta ua mai e le tuspa ia. O le aso le whaamisnonga, na ele mateo se fulu no vepo suma le lima. O le aso le li, ta ua a mosa le ta upu lima vepo suma le valu e lus fulu. O le aso keriso, mo mua konito lo mta mo mua vai upu e valu. O le aso matautia, the great day, na e maua tusi e yuta o lono whai upu ono wa tasi lono mata upu. O le aso tele ma le silisili o Yova, the great day, the dreadful day of the Lord. Na ili elu e lua lono whai upu e tosu ma tasi. O le aso, whamai o le aso. Le antatu whai tawina ne ya malaki lono mata upu, o lono mata upu e wha lono whai upu mo mua. O le aso le toasa, Sakaria mta mo mua lono whai upu e sfulu ma le lima. O lo o whaamatala mai ai ia le aso leo le li. E mataulia. O le ngata o le whaamatala mai le saua Yesu i lona saunga mua mua. E le tusi nei a malaki. Lona sauna mua mua. Sau mua mua le whaatali pia umal whase lau tau sanga lea. E umaloi ane baptiso sau. A le fo i e valo ia mai ai i le mta upu lava lea. Ia le sau whaalua Yesu e whai le whaamasinonga. E whaasaolo na nuu, mai i mā lo ia le a mai e whaamtia, e le tau e amaketo. Ai o ia whai ai le whaamasitonga, le aso matautia, le aso le li. Au ma vai atu popo ngai na whaau ia Israelu ina ia li liu, masala mo i la tau, i popo ngai o le a whiangai ai le teimi o le manufi ai. Ai se le taua, o le mata upu la whaalo, no whai upu la e lima ma le ono, o le ieni upu o lo taua whapea. Whauta, o te awi natu i ate utou o Elia le perfeta. Talo le atatu whai ua i o ale ta ua mai i Elia. Elia le perfeta. A e mateu lia foi. Len tatu ta ua foi ai wa yaso o te atu. O Elia o lena sau wa Ioane le baptiso i le anganga o Elia. A ua leva ona valo ia maima
mai loa mai fo i tu susinga nisi perfecta le i le teimi le valo i na le sau i Yesu ai mai se fo i ana le baptiso le na uta o fo i upo i seia le valo i na o le teimi lea ai mana tua fo i o le teimi o Yesu na o Yesu ma ona so o ma le uli fo i to tolu na o lunga o le maunga o le filiwa inga ai fisili ai po ai al teimi ai le i o lunga ana fisili po ai o hau i manatu o tangata na fisili Yesu i ona so o ia sa tali la apostolo o le iane fa mai tangata o le iane le baptiso o Elia na le luka iwa fa suma le valo po fo se tasi o perfecta o le whenga tuai wa e to o la mai na le fa upo se fulma le valo ma se fulma le iwa o le luka mta upo e iwa ai le ai se mea o nā tali sa o e pēna o tāua o le perfectanga malaki e pēna tātulo e le i toe wha te tauina i se perfecta o le whenga tuai e toe o la mai ai o ia tāua o le a toe o la mai le anganga o Elia ai man tua foi o Ioane el Baptiso lea sa ia toe wha o leina mai le anganga o Elia a o le anganga e lua vaenga e tātou te vai nei le winga o le vaenga lea lua upu le nganga o Elia le winga o le nganga o le toe whaaola o leina it's a revival spirit ma le toe suia o mea umaili ina ia fau ma le lei me ta o le fa Britania o le reformation pe o le fa tu fa tasi le upu o le toe fuataina mai se me fau o le nganga leo Elia o le au mai e Ioane el Baptiso e mua mai le angelu ya Gabrielu fa mai le angelu Gabrielu ya Sakaria le tamao Ioane el Baptiso le teimi le ai fa na mai Ioane fa pe e mua atu o ia i luma o le ma le loto Elia ma le fa malosi e fa li liu fo e ia loto ma tu e fa nau e fa li liu fo i we u fa long ta i le poto o e a mi tonu e sa ni le nu e fa te wina mo le li na le luka lo mta mo mua lo no fa u su mal fitu fa ma ni mai e Gabrielu o Ioane el Baptiso lava o le ai e fa tonu ina le valo anga malaki e winga e le sau o le nganga o Elia e le to e sau Elia ai sau le tangata i le nganga o le malosi ma le nganga o Elia le nganga o le toe filiwa ina le nganga fawina ta pena i loto o tangata o le ngā luenga la na whaia Ioane el Baptiso o le aia whaia o le toe fuataina revive ia ma toe fawina faunga po le revival ia le ngata fo le toe fuataina po le reformation e faatali ai tangata mo le fio mai o lo lato misia luinga maua le loto fau e ta pena e sau Yesu e sau ai ta pena o tau ina ia fio mai Yesu o sau ni o tau ringa na uta ua o le upo le salamo o le upo le na i le winga i le ta pena ina salamo ma li liu ese mai a mio leanga ma leang sala ta pena o tau e mantua fo o Ioane e le o Elia le au sum tu va fine le na sau mai le langi pe ona manatu le to tele o tangata Israelu to e sau Elia e to e ola mai Elia ma to e sau o ia e to e le ai ele tupu le mea ole sau o Ioane el Baptiso na sau o ia i le nganga ma le malosi o Elia Ioane mo mofo e po elusu ma le tasi ufisili mai fo i la to ia te ia o hai fo i oe o Elia e oe ufa ia to o ia ele o lea o le perfecta e oe to e fisili fo ia Ioane la uli ia le au fisi so ntali atu ia ele ai o ai e oe a fe mai Ioane el Baptiso o au o le leo o lo alanga i le vao fita i nā teu ia e o tau le ala le loto le ngau tau o le vaso le ntenei teu o le awala le ai o le mena e le tanungo ni omo po ongi lau ese ni ala lo fa lave le sau le tupu tonu lo no fali le ai fa mai Ioane el Baptiso teu o tau loto revive your spirit your heart te fa fo wina sau Ioane el Baptiso ma se au na ia vala wina atu le no u faingata ina ia sala mo mai ala tu sala o se au ina ia tu e fa wina me uma ma fai se amatanga fo a wa le afio mai Yesu ma se me fo
o le atu i o lātou loto e manui ai i lātou ma o lātou o langa. Nana mate i e tolu o lano whai upo e lua. O le berefitanga o le whaatau nuina o walo anga yaso muli muli. A tātou whaitau tusia o malaki a mese la vavaenga muli muli. E le ingata mai mea o le atu tupu ia Ioane le Baptiso. Ai o lo o a fia ai maso e ngata ai usam tua whawhine. E upo e lima e peo no whaitau ina. Whauta o te awina atu i ate o tau o e lia le perfecta. A o le io o mai le aso o iova. E a po le aso o le whamsnonga. E sili male matautia. E a tātou whaitau fo ila le tusia whalinga. O lom ta upu ono fo por suma fitu o le fa te tau fo I upu la vai o le aso yo o lo fa tau le aso yaso e ngata ai o aso poponga o aso finta o aso fa msnonga a o te mitonu ia o le fio fa lua mai o Yesu Kiriso ringa le lo na fio mai te mi le pe a vai Ioane wa ono masine mtua Ioane Baptiso ia fa na lo Yesu e le fa taul va ngul muli le te mia ala fu wa tu lapta inga ile no ne te iwa o to manatu o ma vai ma uma valo anga e winga ele tamalea polemisia le a o to le talia o to le maua o misia te o to a o ni ngalo ya te o to e to sau o ie fa le fam snonga ele ngata sau e fa ola o to ai sau fo I mal fam snonga lona winga o le afa tau nuina atu o toa o le neiva alo anga o le afa uma le leile vai taimi I lu matu I le toe fio fa alua mai Yesu o le visili o le ale mea o le afia e le nganga ma le malosi o Elia o le afa li liu mai loto o matua I whanau ma loto o whanau I matua na le whaupunga lea te loe tale se atangata ma le winga, le whali winga fo lea vaenga. Ma le whali liu o loto I matua, wale ngata lena uwhaita wina o le ta ua Ioane le Baptiso, o le ta ua mai I le tusi lena uwhaita wina le Luka. Upuia, whali liu mai loto o matua I whanau, whanau I matua. A le fo e na uwhaita wina mai I tusi a malaki. Lona winga, e ta ua tele le vavaia nga I le tūlanga lea, I le winga o lea whaupunga. O le famai e afo e whaali liu mai loto famai whaupu ono o le ai e whaali liuina mai loto o mātua I whanau malaki e wha ma loto o whanau I mātua e manatua o le winga o le nganga le la sa we Elia o le upu lea o le toe faunga po le revival o se mea e whapenao na tupu o loo whaanga yo ina e lea nganga o lea tua. Ma o se mea o le a mawhai o na toi whaia e lea nganga o lea tua se swinga. A mawai mei o mawhitanga a mātua mawhanau. O le taimi I nsa wa Yesu. E a mai Yesu o tele I saua mai se mai na usaua mai le whawawai inga. Te o leo le tele lavo tangata sa latu te ia Yesu. Tala le leifo I Yesu sa tele ina ese ai mātua mawhanau maainga. Leo tala no le meta o le relationship, o le mawhitanga. E whai mai ia upuia no whaita wina. O le taimi e toe fio mai a Yesu a o whaia le ngā luenga ma tau lea la ua le Ioane le Baptiso le taimi ne. A le o tātou whaatali le toe fio mai o Yesu. I lona fio whaarua mai. Langa le tala noa I le end times e lo koe kalangoa I luma I. Le o tala noa le vale o tātou iai. O le whiau le na alu mai Ioane le Baptiso e mua. O le whiau tonu lava na le ua whaia tātou o le upu o le tala le leia Kiriso Yesu. O le taimi le nei. O le taimi o le reconciliation. O le whaafowina. O le revival. O le ngā luenga la le ka le sia ma tātou whaia le taimi nei. O le ua whaia tātou le ngā luenga Ioane le Baptiso o lea. O le whai o le me tau o le whaali liu, langa I whamau le whaali liu, o le Samoa le nā, o le whaali liu mai o le sitangata e listangata, e lea se senga mo lo li liu, langa le upu o le return po le, turn the hearts of
parents to their children, luinga o lata o salamo, o le elea se si mem fo no fai al melea. Wana o le breakthrough ai o le tala le lei ki risu Yesu e toi faile meka o le reconciliation po le whaale leinga, whaale lei ainga, langa o taimi o taimi o vai vaenga, taimi o maseinga, taimi o le leanga, taimi ua te te e whanau i o lato mātua, ia ua tu la fo e mātua, ia lato whanau. Amen. Ona o le sao o le soifuanga ma le matautia, a o le tala le lei ma le upu ma le whiau o le salamo ma le toe whiliwa ina ma le nganga o Elia le e whaau au e tātou. La le nganga o Elia le nsauma Ioane le Baptiso. O le nganga o le revival ma le reformation. Le lama e whaau au e tātou. Te longa utau e lisi pōla ta mai neia o le winga o le upu le reformation le ana a mata e tangata ingo ia matini lutelu. Le nā mataina ia le itu ainga le po lisi la tele le o le lotu kiusiano o le reformation po le toifua taina le tupunga mai ei lo taiti lo tonga lo tu metisi ia le fo i sau ei lo tu pentikoso ia maltele fo o nisi lo tunga na mapuna mai ei tu tono lo tu le ngelangi lo tu perperane papatiso lo tu ia tupunga mai meka o le reformation ala winga tonu o le upule le reformation to reform means to return to the word of God. To e foi i le upo le tua. Wa leva centuri o tu la foi i le upo le tua. O le tu e whangaina. O le winga la le ta ua la le taimil nei. Tātou tu e foi i le upo le tua. Time of reformation tu e foi tātou le upo le tua. Leia se si me maua i le linga. Elise si me maua i tātou ia keriso Yesu te mingi o le upo le tua, ta halongo mawhatu tua matalia, le upo le tua, maua keriso le olanga, maua le leinga malisi tangata, hei lava se mesile o na tāua, e tusa ma le foi i le upo le tua, return to the word of God. Aisa, e ele mea matautia lea e sau tātou te le lopo a whea o mai, o le aso le li, the day of judgment, the day of the wrath of God. Le aso le tua sa o le tua. E le whamasino ai ngā Israel, e whamasino o mātangata uma, e tusa o tātou mena whai. E maua i nā le unga o le tangata mi o leanga ma le tangata whatu tua, na whaia le whina ngalo o le tua. O sumtu whawhine. Ia o te loa o le ali uma o peichi e i o le mtau. Au o mana o te tala atu le lenga. Te le msalo e inisi o fia mai foi ni o lanto finangalo ni o lanto manatu nei fiafi il tato mta upu ia langa ili talaina atu il tato lenga ilea va yasu ia a yeilo se sofia vala umai ia na vala umai la ia lea il tato numero tolu fitu tasi lima i tolu ia vave foi na vala umai ia vave foi na tali atu la ofisili ia po so finangalo foi te fa so mai ia ile fiafi ile tato mta upu lo winga la le winga nga le fali liu o loto matua o le meta o le maftanga to fo return to foi matua ya lato whanau to foi mai whanau ya lato matua it's about reconcile to fa le lei ai le mvena mau e tangata na mea pe a fai tātou te le talia ina le upu po le tala le lei o le au o le salamo ia fatalo fatu le tātou au momo talofa Talofa tula sunga poni. Ia, talofa lava, oile sa no mai, sa mole. O Antonina. Antonina, talofa, ia, sa no mai lo Antonina. E le se umana tu pole sa ofisili anga le anga fa sai mole atu. E le sunga tu sol mata upu. Mai ai le amatanga nei tau sanga nei uta ke wo mai le masina muli nei tau sanga. Ia fa sai televi ia le atu ai. I mea o malava fa malama mai le vai aso tau na ia lo fangia le tua sang fa popo pel au tele le sunga a wala va fianga ai ma kala ingo fina ngalo le tua o au ia le misia ia tele va au tua le fa wala au te foi mo da va no mo le tua le nganga fa tai ia lo fa atu ia manu ia tele por kala mene pia Tafte tele a Georgina, Antonina.
Ia pa. Aftai vala mai fa aftai foi lango mai il fa longo mai pe il tatu por clame fa manui atu le tu ya to e ma Christmas mal tau sang fote wale to e mostala. Ia pa aftai lava. Ia pa. alo fa aftai fa se fu Antoni. Ia lau mai fia vala mai le fiafi tatu ta upu ia ese foi le ta ua ma le matango fia ia lau fa i ul tatu ta upu e winga ya malaki o le perfetta mulmuli ia o ia o le aua le tua o le verse 4 ia o le a tātou talanoa ai mo tātou vaililina fo'i le tulaga o le vao malaki ia ma le tusia mateio ia atu sesi fa'apu o le vao malaki ia ma Ioane le Baptiso ia po Sakaria fo'i o Sakaria ana muamua mai le ia ma Elisabeta ele sin ia po le fengenga fo il taimi ia na mata il fengeng fo mata lava ia ele ostaulanga o le tama ia Sakaria le antupunga mai ai pen fana wina ia Ioane el Baptiso ringa la tatou fai ia isi o tatou talanoa i le vale ia po afo ini vaenga tatou te awawina mai ai le taua te leo mea na tutupu ai tonu o leva i taimi ia tātou talanoa ai lole le vai aso i tu atu i le tātou taupo le Christmasi ia ma tātou whamawai le aso suma le valu o le nei fo'i masina ia ma fai fo'i leo se malolongo le tātou por klame se ia ulia fo'i ia se taimi o le tausang fau ia fia walau mai winga le tātou taupo pe fo'i sa ofisili le tātou taupo ia ona walau mai la ia le nei fiafi o le o pe ofisili no toi fia va aianga il tulanga ona e tatu ofisili an tatu taltanoa i lena mai le amtanga faftai fo ia la to o e lo fa longo mai lava ia ma tali mai il tatu longo il tatu likes ia lenga te fo ilea o e lo mai la tu comment fa talo fa tu tatu la talo fa a rose mo sunga poni fanga lilo oi talo fa o foi si leva ta ya que le pisi ya foi ni le nga ai le pisi le ko mana au malo o le poni pat ka kele mo u punya pe o nga si la pai for kausanga ke lo me manga yang ai pai lo ye mako e se ko mai si di ye pe ku mai ese kakayu ko ya ese kaka isala yo poni atu i malo ese ai atu ua i le malo e tasi ale malo langa fito ava vai matuli fito ava vai ale nu o le tu o il timing o uma e Solomona ai tasi ale malo le timing tupu ai e tavita tupu ai tavita i isi tausanga tolu sumal tolu na tupu ai i le nu atoa ai te lo o ti tavita e tula i me Solomon ai o ti a Solomon ai no folona lona tali i malanga te au vai lua le malo o le mela nga lai nga tau e tolu malo o ye lua malo o wo sa Maria tu ai nga se fulu nga lai fa ingoa ya Israel o le pito i lalo i Jerusalema nga fa ingoa ya Saita o tangata e tasi mo ko nga ye la to vale nga fa ye o nga o ilo le si va nga wa wo si va nga ngo foi tangata nu esel mela nga lo ta fa nga ya Suria ya lenga va ya lenga sa Yesu fa il fa le nga i lungo vai eli mal fin Samaria foi le ai pe ole e tasi o le nuwa e tasi ai langa ese o nga e lua malo ia fto atu e tasi ala to malo te mi o millennium mal malo ke ris e o mal ke mingi o la erikas o ia kan si se song ki se ka ko Israel nga la ka wa o por kuspai ia ioi se song ya ko a o vai ku ya arapi ya ko wo so ma ya Israel ia o ko fa ka mala ni kemi sa le se ka ko ele ka ke pa peolia ngu o le ko o nga fa nga o le ka di o le ko yo nga ko fa sa ka o le o ai nga nga fa o ma ya po ya Yesu e fa le se son o pesidi fo ma ko pe fe o fa mo mo le o la me nga fa sa ka o le ma ya Yesu a o ma le ka ka isala a to mo fe fe pe ni kong wanga o pule lo mar ngai ku a ko lo lo
kai no ipese sa nanga wo ia langa wo agree wo loto tasia ia o sta lang silio tanga ti ia ma tu va kulo ya Roma langa o Roma ngang fa la ku fa salanga nga fa siutil tanga ta o sol tu la fon ia va ku fo ya Roma fa il ungale ale fo el tupu nga herota ia e fa siuti ia al ngala wo limo le fili o fili ia fa te no ia upo na valo ia Yesu fa siuti la vo ia no fili ma a un po ngi pasta mo ba ai de kaua le wa ra beanga o poi le ti ele skai de kaua o makang o kilo ku le o mare kong le pionga le o makang fu fiu ya sa le makang we poi o le sami de no so mai sala i o ka po sami u ura e le karang kong o le mere poi ngi le kaua ro ia ele ngakala nga we vai le mala po nga abe le ko ya ai ko piko ya nga pasioki mai ora ko makua ai vai ngi le pe sa ko ngol belia ya e o po le bo ki pesol ma kwa le sia mo ko sala i se bian o i pepe ri un po alo foi ngai kamiki ya yo e ke lo fa ka ko le ka foi mana le pion ore o me o kisia ni foi no foi fa pengi alanga le o ni ko ngwa ngai pasta le pa po ngi fa lo le ko sa ko o mai pa po i mena alvaenga isamai yo yo la boli ko ngai le favor o foi pa po ye le in la lang ya le pa ko ina i ko mi nga ko ho ko da isra yo mai da se ka ko yo i lo kolora ma pa o mani ko sa tai fanga le mo lo finangalo ya mo le va kai ai manuia la vale fiafi alo fatu ya mo porque se mas que o cara ko yo alo fatu ma family at for que se mas mata son fo family le tua fase fo ya pa kai fatalo fatu lista to lau talofa ya pakalo fatu lo sungale fa fengainga ya oile sa no fa mon o siosi ya malu siosi malu lo so fo ya sa no mai lo nangin malo sung se fa mo le ala ka fa sidi le fa ya ma ko fa fuganga sa moma lo sunga fo o le ka fa lo lo ku la sa ngo pe ile amakamai ile amakanga kenges mera ka ke fi ma mula mai pe sa mo lo ko mga ole fa nga wa ile sa un ole fa nga wa apela o ya no le ile fa nga wa akamu pe ole kanga kale olonga kali ile pe ole kanga engo ya sekule ole suyo apela suyo ya pe ole sa un o fale kama nga o sekule nga ka mo ya la meko fa nga wa le pa nga mai ia ngoa ia teila ka ma fo kula inga wa uma fo nga kai mi aso i fu ngo fa sa winga fo nga yo ngalo pe yo ole akali i fo yo ngoa le akali yo semu pe yo so longa fo yo fanga uma was asem monila nga wala mai ka nga ya tara le fanga wa apple amo pa ilo ipe sa le nga sa le nga tawan le Bila le winga la ka fa makalanga foi va kulo sum a ka uma fo ile saung ole le fionga le kuma kala angare pe yong kanga ka fa manguia inga pe yong ka fa manguinga le kupunga mai ya ka ia ka wa vele le fingalo mo le fionga pa ia le ku pe la le winga ngala ka ika fe sidia kulo ka fia ma ma wale usau ngai apulam ia nga winga la leo isa ako ia fa we isa ako yakop pela ole ku punga mai ai kai no ngai o ka se sa ole kai ka ma fo vai fo ale ana lo fesidi o lo ka fia mala ma pe sa o lo ka ma fo ye ku sama ia pe yo nga paule se nga fo ia va ko o le fia mala ma ai pe lo ka ika ma fo nga ole ku punga mai ya kopo le ngu ole ku pe ya awala mai o mi ka ngaka fa manguia inga kai ne ke wo sa ola fa manguia ina o il fenga nga le tua ma ya ma programo ya nga sa ole le la usa no nga tama si os
Le se mese. Whaafitai lava I le walau mai. Whaafikai. Ai alo whaatu manuia ki se masi mal tau san fau. Ia whapea fo I le usunga. Ia, so I fo ia. Ia, manguia ngai po. Whaafitai. So I fo. Talofa atu tātou lau. Talofa lau. Talofa. Ia, toi mo atu tātou lau e lua. Ia whaatalofa. Talofa. Talofa lava. Ia, whakalofa kula usunga whawhenga inga poni. Oi, se talofa. Alo whiong funga. Ia malo. Alo lava so I fo maua. Ia sao no mai loa. Lea yo au o whalofani poni. Oi. La usunga whawhenga inga ngaka arka ko. Ia. Aka singa o soifua mai fitumika. Ia, sao. Talofa whalofani. Talofa tortina. Poni, ai kele lava vai. Yuk whalongolongo kua. Ia, ere ako kofan malos. Ia. Ia, whalongolongo ka whawkai kele lava poni. Kusai mal polka lame lea maka ngofie ke sa ungo mai ai. Tailau. Pokai kasi. E mamori aku lau whawkai. Ia e lelinga whangarilo. Mukai umi kere langa ia so ia langa o. Apeanga whaile ngā luenga. E mori aku lau whawkai poni. Ia maua pelo so I fua lau lele. Ia walwhea ngai mana ngā luenga. Ia leo koe o ngai kaimi ka ko o aku le. Krismasi mai kausanga fou. Ai e whamanguia kelele koe lau ngā luenga poni o. O whelfani le alof kele aku. Whaftai whelfani a Joltina. Ia manuia marolonga al po kai mi o la e pakali wai le ala. Pui le kua lau sunga whawhengai ngai lungo le ala. Whaftai a Joltina. Ia alofa atu. Tam ele tua soifua. Soifua. Alo, ia, nalawa e mo tatu of no, pa afio e fia walau mai le fiafi, whaftai atu I walau mai atu. Antonina Fangalilo Siosi ia Maltina ia Felfani aftai walau mai aftai foi lango e le tato mta upu ia e tango langa foi shiatu le tato mta upu ia fatalo fatu le tato walau ne fiafi talofa poni talofa oli oi ia wa mai o tina o no ia va taia si o kamera skari le vi mai le sion so la ma okay mo ko vidia le kilo ke le ama kalo ia se ko mi al maka upsi le o e fai se maka upsi le fo fai ka wai ka ai ple amo o le me silinga ali ko ngi vai ka wale ke le ke sia o se ke kami wengi ale fo kala inga isi fai la uma mala fi pe o mala ko ia o le awo ia ala nge kere wharon ka raonga po. Le ngupa ia le atua. E tu stape. E sere alofo le atua wha maangano. E ang whikala inga yung whai mose. E le roe mose mea whai wakule aku o me kau karaike. Ia ke o e lo fonga. Ia maro kaninga mea penga. Ang whai wa venga li liu inga ngu umakau kia. Ka te au kara ia waenga ngai amaka mai mai. Sangu hanga sikamare e waku. Vai mong lava maka ngofilo o mai ni ka apsisi o kele au fimla pu poling e ka we ku pu mai o ka vai o ke ango ole ka ku nga poni ole nga mai ya ka le la maka sa ku skene se o ka mi le mo wel ko i se nga fu o la fa no ka la va ka nga ko lai e pa manguia le atua ma le luai lau ele le kura ia au ma o Yesu Cristo o mela e o ke o foi o la wa ku ma ka ma wa le tuele va i ma ka ki mo pe o i ka ko o la e ka lai mai ka ka yo wa o nga i la fion le e lo ke le ma ka ra i pe le se me pa u pe o le salamo i va ka si ya fe ma fe pa u yo kalan ke le fa ino te me ke le onga ya ke le la fa le con e o kro pe vla me nga ku pu ma ya roma e fa ma u ngo me va pe o le tu o le wa oli la fa pe la oli sta ura cospo ka ko le o le nga pa ia o ya altina ya fa mo mo lolo fina nga lo la le o mai alta tem o ya so o lo fa le tu ya Yesu Cristo le ngo video kwai lo nga kingo pa ia ma lo kingo
ele a mio valea kulo Samoa kulo pringana ale a mio konga le tua o le kangi amo lo fai ya lo fangi lo fatu ya toltina manuia la vale fa mo boli ala o ta e fa ke le la va poni la va mo le so foi ya tai fa so foi so mosta ya le fatalo fatu tatu laule ia ai mo tu lo ia mau te lo ua whangatai fo ina na msarona mai atu ia na ua toe mulu atu tātou wala au e lua sa ia sa mai ia e lea whaina no maua mai fo ila mano i lewa iaso ia ua umal tātou teimi i nei fo i fiafil tātou mta upu o le atu le ngang whaftik tele lava ala wha umal tātou tāpu nei fiafi se talo i o elo mātou tua ia tu maulava ia tu oe le vi inga whane ne ina mwhapele ina oe le mamalu ma le silsili ese oe lava o le tua mai le mawau o le whamawau mātou whaftai le tua la upu whaftai ta upu mātou a oina le fiafi langona lava le tele o ni mea o ngā mātou te a oina mai e neim ta upu tu se malaki mātou whaftai le tua ia o fionga pa ia whai lava le mwhamnianga mo i mātou le fiafi ia vela upu os whamnianga mo tangata so soni atu ai loa nganga ia i la tau na ia mātou tangata Samoa leo la whatu tua leo la au auna alofa ma whamanuia i leo la whatu tua ma leo la tāpuai talo le tua ia whatasi mai mai whamanuia mai lipo ta apea tu fo ia mai so lau whai ngā luenga i lunga o te leo ma pui mai mātou whamanuia ni au nanga le tio pulenga ma lau whai ngā luenga ia whamanuia fo i fuwhanga umalama lo tunu i lei vai aso mai so whai unga ni te usanga ia mātou toi whelo ai fo i vas fo manuia ai vi ia oelo mātou tua nā le mātou talo awala tu ia Yesu Kiristo lo mātou li mo lo mātou whaola amen ia le tulenga ngafafti tele la vale fiafi ya e famna tu fol tatu au tu spia e ni sina wala au tu e fol tamana wala au tu nei tala tu nafi e winga tatu a onga le fa silatu ya e el tatu a onga na ile aso o January a vir le aso lus fulu male fa January a ele onga na ya e fia man mlama inisi fam talang ole au tu spia fa sa molona oina ale Auckland Pacific Bible College ia nei wala au mai lea i lau telefoni lea o lua tasi o lua lima lima valu tasi fa lima o lua tasi o lua lima lima valu tasi fa lima ia amol nei taimi ia o la auto auna nei o ponifoniti alofa tele atu ia manuia lava le nei po manuia fo le nei vai aso i fuafunga oma God bless you all swafa Yesu amen